Kitabu cha Isaya amri yangu ya 28 kulungwa na kuhola kwa Hezekia. Mstari wa kwanza. Wakati huo Hezekia kikala mkongo atakikala na malakufa. Nabii Isaya mwana wa Amozi aking'onderana aking'wamba, Bwana anamba vivi, ikamotuga nyumbani mwako hakarakara kwani undafa kundaola bule. Hezekia kigaluka kilolokuta na kimvoya Bwana kamba, Bwana nakuvoya kumbukira virariro kumikira kwa uaminifu na moyo wangu wose na kwenda garigo mazomberezo. Hezekia kiriraje mjenyi ndo neno la Bwana likimzira Isaya kwamba endoka mwambire Hezekia ukala Bwana Mulungu wa mkere Daudi anamba vivi, nizasikira mavoyogo na kugaona matsozigo lola takongezera miaka 10 na mitano kaiza maishago na minda kuokola uwena mzi huu kula mikononi wa mtawali wa Ashuru anda urinda mzi huu unda mvano kula kwa Bwana ukala Bwana ndahenda jawari jahidi lola ndahenda kivurivuri kaiza ngazi za hazi kuye nyuma na ndalago 10 ndaruja nyuma zuwa na ndalago 10 baiki vurivuri kiki uya nyuma ndalago 10 kaga ndo maandiko garigo ndikwa Hezekia mtawali wa Juda baada ya kulungwa na kuhola naamba vize nenda kuzimu wakati nichere na nguvu na kulasha miaka yangu isereyo naamba sindamona Bwana kaiza insi ya Mario moyo sindamona mda mkaheri hedi ukala haunga nao maisha duniani makaloga yangu kaza usoka mare kaza usuherehe mara mrisa nzapeta maisha gangu here mfumi wangu huo naeza nitoa sana kitanda cha mfumi wangu uwe unanimarigiza usiku na mchana na zuhuri za mahakama zacha anaibanda banda misozo yangu here simba hangu mchana hata usiku unanimarigiza narira here katungirizi hedu mnyanje naombola zeregia masoga yangu gatoka kwa kulola zulu Bwana ninaonerwa nzona vize neneni mino yaza nena nami na yengu nyaza henda gago ndakala mpore miaka yangu yosi kwa utuwa utunguriro nao moyoni mwangu. Bwana kama utugago atumanaishi na uzima roho yangu ukaiza gago gosi kwa vizho nihosakiza unihende nikale moyo lola utungukali rosi kilawere ni kwa faida yangu ela kwa mahenzogo za neokola kula keza wina wa wanongi kwani zazisuha dhambi zangu zosinyumazo mana kuzimka kudima kukulika kifa hakidima kukupanguma amatara mkao kwa winani kama dima kukuluhira waminifaa kwako iyari ya moyo ndiye kulika hereni hendaje vivirero ano baba mandaambirana hao kuhusu waminifaa kwako Bwana ndo neokola na funda imba na kupiga vinubi kaiza nyumba ya Bwana maisha geugosi vikara Isaya were waamba na mahale mkahe watini wampati kohoi huni neyanda hola Hezekia raza uzasoli kwamba ndaona mfano wanu wa kunyesa ukalenda mbuka ningire nyumbani mwa Bwana